tugiye kureba icyo bita boring work. Boring work. Turi kuri ya nsanganyamatsiko yacu ifite insanganyamatsiko ivuga ngo bored. Kurambirwa. Bored. Noneho tugiye kureba akazi karambirana. Ni akazi ki? Boring work. Ahantu henshi, in a different situation, ushobora kubwira umuntu ko urambiwe n'igihe uba uganira n'inshuti ibintu runaka bikwerekeyeho ariko udahindura bikaza kugera bikarambirana, ugahora ubivugaho bikarambirana nta guhagarara. Turuze kurebera hamwe amagambo y'ingenzi wakoresha mu gihe akazi karambiranye. Umuntu akubwiye ngo, akubajije ngo, how is work these days? Akazi kameze gate muri iyi minsi? How is work these days? Akazi kameze gate muri iyi minsi? Iyo uvuze ko karimo irungu ryinshi cyane uravuga ngo work is so boring that I'm going crazy. Akazi karimo irungu ryinshi ku buryo ngiye gusara. I ran out of things to do. I ran out of things to do. Ibyo gukora byanshiranye and management is too busy. Kandi kubibungabunga harimo akazi kenshi cyane. To give me more work. Biri bumpe akazi kenshi. I try to find things. Ndagenda nkwigisha mu nteruro kuko ahuri ushobora kuba utumva icyongereza ariko umuntu agusobanuriye ibyo ngibyo ukazabisubiramo bikagufasha. Iyo umuntu afite akazi kenshi cyane aravuga ngo work is so boring, akazi karambiranye cyane, that I'm going crazy, that ku buryo ndimo ndasara. I ran out of things to do. Na ibintu byanshiranye byo gukora. And management is too busy. Kubungabunga ibintu nabyo birimo akazi kenshi. To give me more work. Bikampereza akazi karenze. I try to find things to do with no luck. Nagerageje gushakisha ibyo nkora ariko nta mahirwe. I tried nimpitagiye ya try. Urugero umuntu akubwiye ngo do you speak English? Uvuga icyongereza? Urasubiza ngo I try. Ndagerageza. Mu gihe cyahise uvuga ngo iki? I tried to find. Nagerageje gushakisha things to do with no luck. Ibyo gukora ariko nta mahirwe. I'm basically sitting in my chair pretending to work. I'm basically sitting in my chair pretending to work. Ubu rero byibanze niyicariye mu ntebe yanjye nishushanya nk'uri gukora. Pretending ni nko kwishushanya. Kwigira nkaho uri mu kintu kandi atari cyo. Ushobora gupretendinga ko ndi ndwaye kandi ntarwaye. Pretend ni ukwishushanya. That sounds so boring. Ibyo birarambiranye cyane. Tell me about it. Ngaho bimbwire. Tell me about it. Time goes so slow. Igihe kigenda buhoro cyane. When you are bored, iyo ufite irungu. I'd rather be busy. Ngewe mpitamo kugira akazi kenshi. I'd rather be busy. Then at least the day would go by faster. Then at least the day would go by faster. Maze byibura umunsi ugatambuka byihuse. Kasubiremo iyo nteruro. Then at least the day would go by faster. Go by, gutambuka ku munsi. Reka turebe ubundi bwoko bw'akazi karambirana ushobora gukora niba warambiwe. Uyu munsi turahita dusoza isomo rijyanye no kurambirana. Similar type of boring work when doing something that is routine. Tugiye kureba ubundi bwoko burambirana igihe ukora ikintu gihoraho, routine. I'm doing the same thing. I'm doing the same thing over. Mpora nsubiramo ikintu kimwe kidahinduka. I'm doing the same thing over and over again. Nkahora ngisubiramo over and over again. My work is so repetitious that I'm getting bored of it. Akazi kanje kahora gasubiramo kisubiramo. Repetitious
ni ugusubiramo. Akazi kanjye gahora kagaruka ku buryo ndimo ndarambirwa muri ko. My work doesn't interest me. Akazi kanjye ntabwo kanshimishije. I am only working to pay the bills. Ibyo mba ndi gukora gusa ni ukwishyura fagitire. I wish I had your job. Yaba nabonaga akazi nk'ako kawe. Iyo wifuza ikintu kidashoboka ukoresha ijambo I wish ukongeraho ijambo riri mu mitagihe. Nzagenda mbabwira imitagihe zitandukanye. Njyewe nzigishiriza mu biganiro. I'll be teaching you through conversations. Hano muri studio yacu tuzajya dutumira abantu tubaganirize babashije gukurikira amasomo yacu. Uyu munsi turi kwigisha amasomo ariko tuzahamagara umuntu tumuganirize ku buzima bwa buri munsi twumve ko afite akazi kari boring cyangwa katari boring. I wish I had your job. Urugero wifuza kugira nk'ikaravate yanjye iyi tie bayita tie, uravuga uti I wish I had your tie. Ifuza ikintu cyose ushaka utangira uti I wish I had. Ikintu cyose wifuza ariko utakigira uvuga gutyo. Because some people are so busy. Kubera abantu benshi baba bari busy. You envy people ubagirira ishari who have nothing to do at work badafite icyo gukora. Uravuga ngo I'm so bored. Mfite irungu ryinshi cyane. I have nothing to do at work. I have nothing to do at work. Ntacyo mfite gukora ku kazi. I just surf the internet all day long. Nigira kuri internet umunsi ukarangira. I just surf wandika SURF the internet all day long. Umunsi ugatambuka cyangwa umunsi wose ukarangira. Surf kwa kundi ujya kuri internet uri gukora surfing. Surf SURF. Dang yutangaye dang I'm so busy at work. Ndahuze cyane ku kazi. It's driving me crazy. Hari drive yo gutwara imodoka ariko ni ikintu kigushashije uravuga ngo it's driving me crazy. Birimo birantera gusara, birimo birantesha umutwe. Mwibuka ko rigeze kubabwira ngo I'm going crazy. Ndumva ndi gusara. Kwa ko nyine cyo cyagutesheje umutwe. I really wish I had your job. Mu byukuri yaba nabugiraga akazi nk'ako kawe kadatera irungu. Abo n'abantu bari kuganira, twibuke ko turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo boring work. Akazi gatera irungu. Boring work.